Hallo, bom dia, bom simang pa itur e bom-vindo na meu YouTube canal. Awe e tópico tabay papia over Let's Talk About. Let's Talk About a papia over die pellets nant di Catrice ma compra. Anto mi queda share kubos nang ladies, pa sombra mi tayo pellet nang ki hopi bonita. Esa aqui na compra die aqui na Hollanda, de winkel na Kruidvat. Gewoon den drogisterij ma compra nang. Anto ma kana ma mira mi di e piace mi che compra algo a trobe di tienda nang un tiki non sta lì bij je korf of Douglas of whatever. Maar die piace mi che compra un make-up die gewoon drogisterij. Dus ma drinta Kruidvat, anto ma wak na Catrice, ma mira natur, Maybelline ta met in great things. Ma mira e pellet na mi di wow. So ma je compra pellets di Catrice bia passa, ma e pellet zo tina mi ti e pellet e. Dus ora ma mira natur hunta siniki mi di this is the one. Ora ma che colore snang mi di e kokkie, ik kan er zoveel mee doen, mi passi hoop ik os kune. Dus ma compra the Precious Copper. Zak je dit zoom aqui. Ja, de verpakking tamen met aan je oké, ook altijd leuk. Hoop je bonita hasi. Wat dan dan hier in bon? Anto Isaki, ja maar ja, the Precious Copper. In nummer te gebaseerd, was meneer wat een mira. Ecolona, kita meneer metallic. Eta meneer style meneer koper. Eche kubo po mix ta me ku yen kos. Mi guste ekoloki. Anto na me puteriva mi mang. So e koita meta kos ku mi kera hasi. Babos na wak. E color na ook mi da buta. Is aqui anto te hopi duidelijk hè. Saki. Wat kom bonite color kita. Kita buta natura seneki. Lieve mijn man, jammer genoeg. Pellet kisi met een kopie kunoti en nummer na men ons te gewend. Nee nummer na die otro pellet na die ja na turti un number. Pero noti en number nai. Damit un otro. Mi sa ko sambo mire colonna bom mi ta buta na orato riba mijn man. Isaki. Wow. Wak Isaki. Kijk deze. Oh my god. Zijn dat mire coloki? Wauw, dat zeg je de hoopie duidelijk ook. Deze, met de keer is zij. Dan met een netje bonita color. Anyway, met de spera como santa mira. Mira e colores. Ma pone dan turi van mi man. Pero nanta hoopie, kleurrijk. Anto nanta duidelijk pigment. Dus ik wil de hoopie kreet pa un pellet kuta costa 4,95 so per pellet kilo, is 5 euro. Mi sa ko damitas na nang korsauta meting Catrice cosmetics, pero mi ta papianda pe damitas santa pa na Hollanda, ku kono se Kruidvat natuurlijk. Vou comprar e pellet aqui. Look aqui a mitad die verpakking aqui die Catrice cosmetic. Maar compra hobby pellet die je aan doen aan het kibere liye fácil aan de metaia e sistema kunanta abau e ook schade na un ding e verpakking metaia hobby kreet aan de boete kolonang netchi pani outra anta woki is aqui sali ku aqui nanta para light aqui nanta para skull a metaia sexy anta bonita gewoon pa meti e cosa que de mi collection. Ante coloki, opa hasi ku tour colo, opa mixe ku tu cierto di oogschaduw, si boki tiki klem de moki wow, of riba bo cut crease akinanang, bota boete smoky eyes bijvoorbeeld, en dan bote dalon colo shimmer hè, ora boki hoog glans. Hobby bonita met hij pellet aqui anto milo ahasi hobby look tambe ding herfstperiode ki anto also anche tambe den periode di winter. Ante look aqui koper milo abai use hopi ormi bij sali natuurlijk. Dus het great ante het hopi shimmer hè. Hopi glans die pellet aqui. Ok, nos tabang ni otro.
Essa aqui tá The Nude Blossom Collection. Também tá mesmo coisa que outro. Mesmo verpakking. Anto, e colores nanki tá hopi great. Maar die wat mira mino a purba na ainda. Dus essa aqui lá vai bem também. Also ding mi tutorials video nang. Anto manebe to mira ku e color nanki tá hopi. Oh my god. Nanto moest mane mat kleur, dus mat mi que me um tiki dof e color nanki nanti echt glans arriba. Oh, mira acabo com esse color aqui, tá me preferi. Me gusta color assim aqui. Então, ja, pensei, ik chama The Nude Blossom também, we met echt een neutraal kleur. Color também goed com tu certo cos, com glans, com tu certo color. Pero tenho que como te põe mijn oogschaduw natuurlijk, hè? Aqui nós vamos pôr essa aqui de riba minha mão. Anterior nós vamos com esta. So, misal ko pasang mira e kolona bom, essa aqui te kolona and wat mira ko ito noting hopi glans ading. Essa aqui zie te mostra meneer glans, pero ja, een hopi glans meneer shimmer ading anti kolona aqui ja, te maas ding matte, hè? Dus echt mat kleur and wat mira ko wow, Catrice. Ik aqui para 4,95 ladies, mitanya e palette nanki. Awesome. De bam gewoon te collection como me senti na casa. En toen was hij hopi kune. Essa aqui tá de Modern Matte. En nummer te bisa was aan Kaba. Moderne Matte. Essa aqui tá echt matte kleur. Eta ja, a mim tá hanya ku in ja, eta casi mesmo com e colona ta outro, hè, für essa aqui, pero e maneira que oogschaduw e puro, mesmo oogschaduw tá casi mesmo matte, que nude. Aqui. Hier. Essa aqui também echt. Verder essa aqui 3 nanki. Met aqui is beetje 2. Die comida is também favorita. De eluna aqui como compra pellets. Wow. E aqui, wakibo. Também mesmo coisa que outro não. Também nada do nada color. Essa aqui. Meestal aan te usen ik ook de donkerste die ik palette aqui. Milo uze ding mi cut crease. Ante aqui vou usar para ja oogschaduw arriba, dus botom te aqui para bo helder up. Essa aqui desses são colores dan kubo kies. Anto ja, nós vamos eigenlijk tudo color arriba mi man, wa com e color ta arriba mi huid. Aqui de colona die pellets aqui de Modern Matte. Zijn hier dan? Também hopi pigment, met een hopi duidelijk. Het mostra echt, we zijn er bezig snel. Echt waar ladies. Dat was een costa caro. Wat ik ook comprei, en toen keer ik oh ja, de prijs loopt bom. Hopi moet je wennen, dat se koi, weet je, hopi niet dat se koi, stel je meneer die nossa, bijvoorbeeld between een product mis, in inhoud dan in number. Wak, meneer MAC Cosmetic, mi ta fan DJ, mi guste. LA Girl, mi guste. Mi da gai bostan. LA Girl são mais barato que MAC Cosmetic, pero bota mira bepaalde dingen toch die LA Girl je toch maar leuker dan MAC Cosmetic. En to MAC Cosmetic, sommige dingen, dan je wat minder dan LA Girl. Dus het hangt echt af van, ja, ik kost te comprar in momento e anto como ta huzele, anto como ta hanjele riba bo quero. Dus orbonte que ta bij riba bo sa amita e coloki. Hoop je het aan met dat blanco, wat minder blanco, ik ben ietsje lichter. Maar donker kumi, anto mesmo color kumi, wat wel kon je daarbij die babo color, anto kon je dat keda, weet je. Want dat was een kosten mas caro en meestal mas boom. Laat me het zo zeggen. Dus drugstore oogschaduw daarmee maar lipara,
hoop ik kost kuma compra die Maybelline is gewoon zo goed. Niet dat waarom ja, maar compra mascara, me duvida nunca mais. Não com mascara de Chanel, hè? Chanel. Hallo, Chanel, hallo. Dat moet toch wel goed zijn? Wanneer me dat bisa, wanneer hoop je dat pensa. E mascara não tá tão malo. Pero, e Maybelline, mascara com ami, a compra ami, tá raia, com e tata hobby mas bom, com e Chanel. E a mim tá e mascara de Maybelline, su volume tata com mais bom, dan e mascara de Chanel, wanneer het supposed to Chanel, of supposed to, weet je, pa. Dus ik kon het echt different. Outra coisa met die Chanel, mim tá heel erg mooi en heel goed. Pero coisa me que men, você antigo try out, você antigo por pro me, wa com eta query babo huid. Anto ku e hore bobo bisa ku eta bonsi of no, eta queda malargo. Riba bo queru, bontin ku hunto hopi pa bo mostra duidelijk men esaki kolonang, met ganha bosnang, minotin ku hunto hopi DJ. Esse aí me sabe o me compra, mas eu compra hopi pellets de Catrice, mas eu purba dos cabas de Esaki de mijn vorige video, dus me sabe como não me se puta helemaal niet veel kleur die pellet ki pa e colossali afo. Dus watch out ladies, amigos da tu sorti merk, me tá echt best wel fan DJ, maar purba satin comentai valt wel mee, satin comentai echt van eu sei, me tinha que ir a comprar, sabe, mês com mais assim na bom com caro bem, me tinha que ir, eta acaba, me dá bola comprar, pois eta gewoon bom, não conta bom eta, pero hou rekening ladies, não pessoa eta caro, of de Mac, of de Kik, of de bom com todo, dan fica que cos mês eta bom, por bem pro me wa que tá bom, anterior é bobo pal que tá bom. De ultimo groom. Essa aqui eu usei acaba de mijn video pro me en ik vind het zo mooi. What a shimmer. Hoppie elegante met die palette aqui. Anto hoppie color, style meneer met de glans. Anto met die echt apart. Vooral is Saki met die een hoppie color apart plus deze. Pabo boete die boeken die woki nana. Met die super. Hopi super anticologie ta hopi duidelijk. Dus met pone riba mi mama was aan mira con itabin riba bo huid. Oké? Nou, ladies, ecologie ta papia cava toch? Hopi na bonita. Si botti un smoky eyes, ando com shimmer riba bo wobo. Die onde color aqui, hopi bonita que eu quero. De hoekie die bewoog na na teardrop, prachtig. Wak e pigment, ladies, wak aqui. Para 4,95 só, vou bisa 5 euro. Quem não quer aqui demo collection? Sorry, hallo. Vede pellet não conosco comprar sem pico, sem 20. Kom op ladies, waar ik ook hier. Met een hopi contento. Mijn neven hebben we staan met dos favorito. Dat is Saki. De ultimate groom. Saki. Samen met een miracle. Heavy. Master gewoon. Es Saki tá mi favorito. E es Saki. Tur 4 me gusta. Pero sonan que tá echt mi style. En tu começar comigo a usar hopi te dos nanki. Ladies, me dá ganha bosnan. Deze 4 is one to buy. Boda in de kruidvat, aqui na Holanda. Zo ja, na Holanda met de piba. Hopi bom. Mi stima e pellet nanki, ta un pellet come lo usa hopi. Un beetje die fiesta ta bin anto in december met de feestdagen. Lomi usa nan hopi. En dan een tiki caro. Dus ladies, please compra e collection nanki per zomaar nante echt worth it. Echt bonotanya spijt en dan was hij tur kos kunen. Outra coisa, ladies. Me querasi coisa leuk, coisa outro, coisa algo novo. Me dá espera que o bastante do meio, então bastante me dá great. Me quer você post, ja, elke week met de een kost voorbij zien gaan riba Facebook, riba Instagram. Si você tá leuk, die post foto anto
Hashtag me, Stacy Tutorials DDS. Dus dress di simang. Amilo aqui stoer wak foto nang. Anto eerlijk, anto na mi smaak. Milo aqui is de beste dress di simang. Anto milo opose kadunja luna. Kubos nang qua lo qual kuma je leuk. Anto lo qual kuma vindt de dress. Anto porta e outro na mister que un pergunta anto yori milo apuntra. Algo de es un a post e dress di simang. Se você anda aí com leuk, eu te miro como você anda hashtag me, atrobum llamas, hashtag Stacy Tutorial, DDS, e se significa dress di simang. Ante eu mila awak e foto nang anto post cada jaluna bo bonita foto de e beeld de mi YouTube channel, riba mi YouTube kanaal. Anto, se si posando mitas que do mei, anto tá leuk, anto coi milo ai hobby grapes, me dá me gusta fashion, anto outra yene tá me lo que sa, una bostan a cumpre e jas, e tas, of sapato, anto comba match e bolbe ku tolbe. Laganos keep it hot on my channel, of course. Ik zei dat voor de Caribbean's lady, anto ook is una de Holanda aqui. Dus, be my guest. Lubida, och så elava vi hobby fan, hobby leuk, antere was aan post bo look en dit en dat die bo dress. Maar papi hobby kaba mi te spero kubo sa ai e video ki. Hoop I kreet anto kubo snang lo abai compra mas da do e di pellets nan di Catrice ando bai pur bele. Ladies, si bosan agusta e video ki no lubida like e abonneer riba mi canal. Ando mi te spera kumi lo haya. Esi manki hopi hashtag kuposan dress. Anto let it be classy, casual or whatever. Loke kiboke, sexy ta mi te bon. Dus er mi lo poste. Kadunja luna mi te benieuwd. Quanto mi ta binnen. Pa volgende week ja luna nos kumisa. Show bosnang dress. Danke por mi video e te outro simang. Ayo!